Сахнада Русша әйтмішлі няшкалар командасы. Шалыда. Сразу же. Тәп-тәти. Шалыдан. Қаршалығыз. Assalomu alaykum Qozon, ishonarmisiz do'stlar? Sizning qarshida Tizbidan birdan-bir tap-tati kavayn komandasi. Hamda biz Sholdan kelgash, bo'sh qo'l bilan kelmadik. Robertga bo'lak olib keldik. Ayda Rafael, oshib yeb ber. Selam Robert. Сиңа Шолудан Феризушкин яза. Исеңдәме? Син безгә 96 елда кунакка килгән идең. Син мине инде унутып бетергәнсеңдер. Поскриптум. Данилда синең күзләрең. Данил, нинди әти болсын инде ул сиңа? Мен Qozonga күчәргә кирәк. Роберт Qozon малае. Беләсең килсә, без Qozonga Гран-при яуларга килдек. Гран-при? Сез үзегезгә карагыз, командамыни бу? Багана. Шорт. Ничего так? Бу кем? Мондый команда белән Гран-при? Яр Шалыдан тәп-тәти кавайн командасы. Без бүген Гран-при алырга килдек. Башлыйбыз! Hey! Короче, не. Теге не бар бит инде. Ну теге. Та-да-да-та-та ди. Йо, ол икенче китадан бит. Точно искә төште. Бар бит теге. Партаботы. Десептикроты. Сез мине аңладыңыз инде. Беренче авыл трансформеры. Автоботы, вперед! Короче, дуслар, нинди сез миңа дуслар? Кадерле тамашачы, көз алдыгызга китерегез, әби пенсия ала. Мәгәс әби бу сезнең пенсия. Ярар булды, мин киттем. Сау булыгыз. Рәхмәт, кызым. Анык шансата! Так, туктале, каян билди бу менин пенсия алганы? Aya, пожалуйста, bir нәрсә дә бирмим. Дуслар, хәзер шундый үтергеске миниатюра булачагымы? Белмим, без килдек. Так, стоп. Нигә мин бер миниатюрада да уйнамыйм? Сез бит бөтенләй кызык түгел. Менә карагыз. Миниатюра фокусник. Хәзер менә бу бармак юкка чыгачак.
Данил, сен неге біздің шығашыларының гүл бұзып жүресің, а? Шигол! Мен шұғыл түгел. Білесің келсе мен сізге бұлшам, сіз. Так, Данил, мысқылламады бізді, яме? Русские, которые пришли на татарский КВН. Согласитесь, ничего не понятно. Но смешно смотреть, как эти кривляются. Ярайын да, Данил, икенші миниатюрда ойнарсың, яме? Давам етеміз! Короче, не. Поле чудес музейында инвентаризация. Так, тұзланған қияр банкасы 2999 банка. Өшесі шартлаған. Так, Мона Лиза картинасы оригинал 4 штук. Так, самогон 300 литр біткен. Малай, сен кім? Вышел заяц на крыльцо почесать свою... Сен теге 5 жыл елік адашып қалғаның. Мына сен егіт, мәләкен шақта тартқан еметін, дәйме? Тартқан еметін не аллашасың? Әтең сен нәрсе дегені, тағым бір тартқаныңы көрсем, бүтін пашканы тарттырам дегені. Шулай ма? Шулай. Мына қазір көз алдыңа кетер әйме? Әти өз сөзінде тұрған. Нәрсе ұлым, аңладың ма? Anladım. Әти, айда еще табаке тартабыз, а? Кстати, әти, мен кеше бутылочка Клинского іштім. Қойды кассета? Так, тоқтал ұлым, сен бит 8 яшкіні. А туғыстан оны клоркет бача. Достар, көз алдығызға кетерегіз, әби білән бабайның мінәсәбәтләре хаманда 18-дә кебек. Достар, әйінде шығышыбыз азағында біздің жер жырлысы келген еді. Әммә дә ләкин біздің командада бір кімді жырлы білмей. Міне бұл шуақтан башқа. Шуа көрә иқтивар. Хей! Сіздің үшін тәп-тәті командасы шығыш жасады. Рахмет! Aylar güzel, sonlarında yıl